kaniyak idi di nagpulos mapamati asisyak latiagi ko di tapuso ken ayan awati ka pamatalge asisyak latinapate karing nasut mang palukne di tirik na kenaken daytoy timulang let ang nakaunggam ano siya ti mangyawat kakaisuna nga ayan jak mabalin amabayan na sikat ipatpatke nga minagmay saka tuy puso kaniyak idi di nagpulos mapamati asisyak latiagi ko di tapusong ken ayan awati ka pamatalge asisyak latinapate karin ngesut mang palukne di tiriknak kenaken daytoy timulang let ang nakaunggam ano siya ti mangyawat kakaisuna nga ayan jak mabalin amabawyan na sikat ipatpatke nga minagmay saka tuy puso daytoy timulang let ang nakaunggam ano siya ti mangyawat kakaisuna nga ayan jak mabalin amabawyan na sikat ipatpatke nga minagmay saka nga minagmay saka tuy puso nga minagmay saka tuy puso
napatikin ka. Naragsak ka kadin, di na makita, minamaag na ayat, ang angaw sa sarita. Oras na asyak tayo madayo, italigan ayat abong ko, rebeng na lae nga indak birukin, tayo mabukudak kanyak na iketeng, lupay na sa ngemday tuwing tirumbeng, amuk adakes intar aramide, jakmay turet pay nga indak kuyae, panagluana kapukan yaklae. Jakmay tur no sa em tila karekto, kapul
ti paspasama, dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing, unay amaki apa, isuda no kuwa tay awan, putno agagayem na. Tay tao analaing, asuma uting iwat na, isuday ta tay tarabitab, chismos at kalsada. Tay tao abyangot, agsisiim ti obrana, tay garaw ken tignay mo, isutsang kasipot na. Uraen na ka, abigla-bigla, uray awan gap-gapuna, isuday datay agbibisin, at dadakets nga apal na. Denggen nyo tuy kantak, panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook